bubirigi. ariko wigeze ufata amashusho yazo indege zo mu Bubirigi tenerere yazo yego okay byo birahagije umubirigi ntabwo arashyirwa ntabwo aremera kurekura ngo amakuru ahari nuko indege z'Ababirigi zimaze iminsi zirimo zirapakira imizigo bw'indege za gisirikare ziyerekeza mu mujyi wa Bujumbura. Akaba rero ngari intwaro nshyashya leta ya Kongo irimo irazana ndetse bikaba bigaragara yuko Ababirigi bo barimo kubwira Kongo ngo murwane. Ababirigi bati umututu w'imbunda nuzakemura ikibazo cyanyu, murwane duhangane na M23 ngifashwa n'u Rwanda ngo rwatwiyemeye ngo rwanga inkunga yacu reka turwemeze. Nyamara barimo barashuka Kongo. Ababirigi ni petit joueur muri bino bintu. Sha umubirigi we ntabwo yantera ubwoba. Yo wapi. Umubirigi utera ubwoba ze nkandi. Nkanjye nk'umunyarwanda urumva umubirigi ntabwo yantera ubwoba. Zo nabonye ibyabaye. Ibonye ibyabaye. Ubirigi ubona ko nta puissance bugifite. Nubwo ibihugu bigenzi byabo muri mu muryango umwe bw'ibihugu by'i Burayi bagenda bashaka kuguma ku kizamura nk'igihugu kigeze kuba puissant nk'igihugu bigeze guha ibihugu ngo kibikoronize ariko nta bushobozi gifite ahubwo gifite amacakubiri. Umubirigi aracyari muri uwo mujyo. Umubirigi rero kubwira Kongo ngo mugume murase ngo bari abanyarwanda nawe naza n'abasirikare be bajye ku rugamba. Nawe nabamanukane barahari. Barahari se bafashe ikireta. Barahari rwose abasirikare mu Bubirigi. Nyine mbwira icyo bamaze muri iyi ntambara. Bari muri drone barabatara mu bagurutsa drone Ababirigi baba bari kumwe n'abari abacancuro ba Kisekedi kandi urabona drone se rurazihanura bari mu kazi. Rurahanura drone se iri mu Bubirigi ngo tuyibone hanze. Amakuru ari rero nuko ku munsi w'ejo hashize tariki 27 z'ukwezi kwa 10/25 nkuko bigaragara kuri radar indege ebyiri za gisirikare z'igihugu cy'Ububirigi zavuye mu mujyi wa Bujumbura zimaze kuhamena intwaro nyinshi mu Burundi hanyuma berekeza Lubumbashi. Ngo rero kuri ubu ngubu amakuru akavuga yuko zageze Bujumbura zivuye Kindu. Kindu urabyibuka ko Kindu niho hari base y'abasirikare b'Ababirigi yego. Hari n'ikigo cya gisirikare batorezamo Special Force ya Kongo. Urabyibuka? Ndabizi. Ibi ngibi byatangiye mu kwezi kwa kabiri. Numva? Hanyuma rero muri uko kwezi kwa kabiri Abarundi ndetse n'aba FDLR baciye nabo muri icyo kigo. Aba FDLR banyuze cya Kindu na za Wazalendo nkeya n'aba FARDC babatoza mu buryo buri special. Rero kuki Ababirigi iyo bavuye muri Brussels destination yabo ari Kindu. Nuko Kindu hasanzwe hari ubufatanye ubumwe bw'i Burayi bufitanye ni Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'umutekano. Ababirigi bo bakoresheje iyo opportunity yo kwita basapotinga noneho Kongo no kuyiha imyitozo n'intwaro n'abazikoresha bitwaje iyo misiyo y'ubumwe bw'i Burayi. Niyo bagenderamo. Amakuru avuga ko iyo misiyo y'ubumwe bw'i Burayi yari irimo n'ibindi bihugu birimo Ubwongereza, birimo igihugu bita Luxembourg,
Luxembourg si nacyo gikize ku mugabane w'Uburayi ni agahugu gato ahubwo. ni Luxembourg igihugu gikize ni iki ibihugu bibayeho neza ku mugabane w'Uburayi n'ibira bya Suède byo muri Scandinavia mu majyaruguru y'Uburayi. Luxembourg ni agahugu gatoya gaturanye n'Ububiligi, ntago gakomeye. Gusa karitambitse ubushize u Rwanda bagiye kurufatira ibihano ku bumwe bw'Iburayi barabisubika. Nuwango rero abo bantu bandi bari baje ku bumwe bw'Iburayi, Ubwongereza bwarabasabye ngo bagende, nako Ububiligi. Ababiligi bariho baguma tere bayikoresha mu buryo bwo kugira ngo bakomeze bageze intwaro ku bakongomani ndetse n'uburyo bw'imyitozo. Ibi byigeze no kugarukwaho mu binyamakuru, bigarutsweho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi yitwa Maxime Prevot, arangije aravuga ngo Ababiligi koko bari kindu, ariko yemeza ko bari muri iyo misiyo y'ubumwe bw'Iburayi yego n'agakingirizo, ariko mu by'ukuri ni ugukomeza gufasha Kongo kugira ngo irwane na M23. Ubwo rero iyo Ababiligi indege ivuye Bruxelles iraza ikagera Kinshasa, kambuka Lubumbashi, kahinduka Kindu, iyo igeze Kindu irongera igataha, gasubira Kinshasa ikajya Bruxelles. Ariko sisigaye aho nyine bigaragara yuko ku ruhande rw'u Burundi, aho bigaragaye ko naho ariho basigaye bakorera ibirindiro by'intwaro ziremereye, ubisigaye yambuka ikagera Bujumbura. Yego akaba ariyo mpamvu rero kuri uno munsi iyo urebye ukabona ko gahunda zimeze, urabona yuko Ababiligi nabo banze kuva ku izima, banze kurekura abanye kagugu ngo ni Luxembourg karebe reba nyine iki Luxembourg ni igihugu cya kabiri mu Burayi mu bijyanye n'umusaruro w'ubukungu ku muntu nyine. Ibyo ni GDP par capita, ariko ku makuru ajyanye n'isi hose Luxembourg ishobora kuza ku mwanya wa mbere mu rwego rw'isi mu bijyanye na GDP. Urumva karashoboye ni agahugu gato kadafite ijambo, ariko kikiriye ibyo bya GDP nyine nk'utwo turaduhugu twa Scandinavia nyine natwo tuza ku mwanya wa mbere, ariko nyine nta jambo buba bufite. Ntabwo bituma dugu tw'Iburayi, ariko Abanyafurika niko bamugiye kubabaho. Abayobozi b'ibihugu bya Afurika ngena bibaza abayobozi b'ibihugu ko babikeneye bifite umutungo kamere. Ubu ngubu ntabwo abayobozi b'ibihugu bya Afurika bashobora kwicara bavuge ngo dukize abaturage bacu, ariko bamwe n'abatsimura babakijije. Kadafi yabakanzemo, yakishije abaturage baramuhirika, wabakize bakena n'ubundi byose ni kimwe, nta nyungu, ahubwo iyo bakize nibwo bagukaraga. Ugomba kubagumisha mu bukene, bagasigara batekereza ejo turarya iki. Abantu bakagambanirana kubera ipura, bakaba muri ibyo gusa. Ababiligi ko badashaka kurekura diza. Ababiligi rero muri Kongo bameze nkaho bari barasohotsemo ku bwa Kabila, nta cooperation nini igihari, kandi nibo bantu ba mbere bariye ku buryohe bw'iziriya zahabu zo muri Kongo kuva ku bwa barumu. Rero hano wariye ntago ujye wakura akarenge. Bacumugana mu Kinyarwanda ngo agatoki ngo gakomba ngo gahora gahinnye. Ukibona isafuriya isigayemo igikomo ujya gukoma, icyo kibazo gihari ngo gahora gahinnye agatoki gakomba isafuriya. Buriya n'Ababiligi nabo memushoze bari muri uwo mujyo uvuga ngo ibyacu twari dufite muri Kongo ku kibiri kuribwa n'abandi, tugomba guharanira ko natwe dusubira kandi tugasubira dufite ijambo. Noneho kandi ukonde leta ya Kongo akaba barahise bayiyegereza noneho, ariko rwose buri Bubiligi regadiza ni nabwo buteranya Kongo n'u Rwanda, guhora bubwira Kongo ko ikiza ifite byose idakwiye kubaha u Rwanda. Nibo n'Ababiligi. None wageranya n'ukuntu Ababiligi batangiye, ukuntu baciyemo amacakubiri yabo y'Abanyarwanda mbere hose, baba abanyepolitike baba ki, ugahita ubihuza n'ukuntu
n'iyirukanwa ry'abatutsi no gutwikirwa muri za 59 kandi ababirigi aribo babiri inyuma. Ibyo byose bitabikwereka ko umubirigi mu by'ukuri atajya ashakira ineza u Rwanda. ubwo rero gusanga aha rwose match yarabarenze. Aha ngaha ho sibye aha ngaha babashyira mu gatebo k'u Burundi. Undi se bwo kandi nabo barimo bararira batazi uwapfuye. Arundi wapi pe. Cyandakura hiya. Nabo nahana amasezerano bagira ayerekana. Urumva Uburundi babahaye. Uburundi nka duha bakabahamagara. Iyo babona hari influence bafite. Washington bakabahamagara umurundi. Nta influence afite. Umurundi ari aho ngaho gusa no kujya kuri social media bala akavuga gusa tu. Umurundi uba mubaje ngo niki uri gukora muri Kongo igihe wahereye urwana za Rubaya na hehe niki wagiye kumara wasubiza iki? Bakubwiye ngo muri Minembwe na Mikenke uri kuhakora iki? Wasubiza iki? Kubera ko bahari ku masezerano y'ibihugu byombi. Cyo basubiza nibakibura ahubwo umusaruro wabyo nubizarangira. Gusa ababirigi bakomeje umubano mwiza n'abarundi na abarundi banumva ntashaka ko bavugaho kuko bigomba biri imbere kuri bo biteye ubwo. Ahubwo tuba dukomeje no kubazamurira amaranka. Oya amaranka none si bihari nacyo niyo wazamura amaranka ariko ibiri imbere bibategereje ni bibi. Ntabwo ari byiza. Tegerejwe n'ibintu bibi cyane kuko ntago babona intambara iri ku muryango. Uvuge ngo Rwanda rwarahikuye barurasaho birarangiye. Ubwo rero M23 igira Bujumbura naho ari ukwambuka intambwe imwe bakareba Bujumbura izagenda gute? Bafite ubwirinzi bwo mu kirere n'ubwo ku butaka ngo barakaze. Iba grametre ngo barakaze. Ubwirinzi ngo barabuhagaze pe ku Burundi. Nyine bizagaragara ariko no kuba harabayeho ikintu kijyanye no kuba u Burundi bwaremeye gufata kiriya kigo cyabo cya gisirikare nako cyo cya gisivile cy'indege bakakigira icya gisirikare nakwambia mama na mama Melchior Ndadaye airport na muzunguruzunguluka Ububirigi bukaba burimo barahatura ibikoresho biremereye. Ibyo bikoresho sibyo bizakora iki? Byo kujyana muri Kongo bye kubona babikoresha iki? Ino minsi noneho M23 yongera ibifata. Babone izindi ntwaro ziremereye. M23 bifata. Kabazanye n'ibindi hari muri ibyo bikoresho harimo n'ibindi byo gusimbura mu madrone yaba maze iminsi akora akazi. Byo gukora interrotiye. Mino minsi urongera wumve noneho amadrone ndetse ngo na Skoyi nazo zikeneye ibindi bikoresho by'inyongera. Mino minsi wumvaga havugwa drone gusa. Skoyi nazo ugiye kongera wumve none hari nyinshi. Skoyi zo kirere. Buriya Skoyi yo kwihanura biroroshye kuruta drone. Sasu byarabashiranye. Bashabira bisasu banza rwose birasubusa. Ebye kuntu bibahenda n'uburyo babigura. Ujade ngo nta kintu bibafasha. Ukishaka ari cyo bibafasha kuko haraho barasa. Ngo nta kintu bibafasha ariko umusaruro ni muke. Kurikije uburyo biba bingana ubundi biriya gisasi kimwe cyakombye kuba kijyana n'abantu none bagikubita mu misozi bagatema ibiti bagakora amakara bagakubita ibiti bigahinduka amakara bikarangirira aho ngaho kandi bifite ubushobozi bwo kumapinga ukabona ahantu abantu bari ariko gushyira mu bikorwa target bikabananira. Ubwo se abo si bababirigi se bavuze babatoza se nabo banatwara izo drone n'iki? Ariko aho baringiye ntiturabona ihanuka. Barega barasi ko banyine bari mu mahanga bari abakongo ne bakagombye ko bababwira atana nabona barangira. Ariko barakubita bagasanga wapi. Nta kintu kirimo kirakora bagasanga ibintu byose ni wazi. So ubwo karo yes. Ubwo siko tuyamena ze. Filme yizinge. Ubwo twasoza.
iyi twasoza nyine n'ibyo nari ni filime yizinge